the Center for Innovation and Technology is offering you a golden opportunity to speak directly to your market at an affordable price. We also offer media training workshops, live streaming, documentary production, and events management. Get in touch with us today on the following numbers: +263 867 711 0290 or 0718 100 235. Don't forget to subscribe to our social media platforms. Like our Facebook page, Center for Innovation and Technology. Follow us on Twitter at CITEZW. And you can also check out our website, www.cite.org.zw. It's a good morning to you. Welcome to Asakhe Online. This is the Breakfast Club and my name is Zenzele Ndebele. In 2000, when our government embarked on the land reform program, one of the aims of the program was to make sure that every Zimbabwean at least has a piece of land. That is, those who want to have land to settle and to farm. But what is painful is that almost 19 years after this program, the poor who were evicted by the colonial regime, chased from one place to the other, still continue to be evicted by the same black government that liberated them. The same government that embarked on a land reform program so that people have land. And they are being evicted and chased from one place to the other. And sometimes they ask themselves, so why did we fight? Why did we go to the liberation struggle? Because one of the aims was to have land. And still, 30 or 40 years after independence, we still don't have the land. In our program today, we are talking about one of the issues to do with land disputes and evictions. There's a place along Airport Road called Reigate, and there is a compound there which we are told was an Umguza Rural District Compound where workers used to live for many years. So we went there and there are some people who were evicted. What is said is that most of these guys are old people in their 60s, in their 70s, and some of them are saying that they've been in this place since they were born in the 60s. Others say that around 2000, the Umguza Rural District Council offered them accommodation at that place and told them that it was on a rent-to-buy basis. So the deal was if they continue to pay rentals, after 5 or 6 years, they were going to get the houses, or the houses were going to be given to them. But that did not happen. In fact, sometime in 2013, Umguza Rural District Council wrote a letter to them telling them that they were supposed to find alternative accommodation or else they were going to be evicted. The land dispute there has been ongoing since 2013, people going to court and vice versa. And in 2013 November, the same group of people, by then they were about 80-something, they got a court order which actually stopped Umguza Rural District Council from evicting them. And the High Court said this was against Section 74 of the Zimbabwean Constitution. Last week, Umguza Rural District Council somehow managed to get a court order from the Magistrate Court giving them power to evict these people. So their homes were destroyed, and because they say they have nowhere to go, they are sleeping in the open. We're talking about very old people in their 60s, in their 70s. Most of them are retired. They don't have any other means. And when we talk to them, they said, even if we were to be given another place or a place to go, where do we go when we no longer even have money to build new homes? But what was even more painful is that these people have kids. There are about 18 families with 30 children below the age of 10. And these children are sleeping in the open in this cold weather. I mean, whatever the dispute is, I would expect a rural district council to actually think of accommodating these people somewhere before their houses are demolished. And what is said is that they are now sleeping in the open. There seems to be less people who care about what is going on. I'm not sure what kind of a society are we, where the elderly will sleep in the open with no food, with no blankets, and still life goes as it's normal. And I find it actually cruel, if not satanic, for the Umguza Rural District Council that they will destroy people's houses, people who are no longer having any means to survive, then they will leave and go on. And you find that most of these things are because of the land deals, the corruption around the allocation of land. And I would appeal to the MP of the area, to the councillor of the area,
and to the Zimbabwean government to actually do something about these people who have nowhere to go and they are, sleeping in the open in this cold weather. Obviously, the kids are going to fall ill. They are going to drop from school. And what kind of a generation are we actually raising up kids who are staying out in the open? So listen to this program and actually see how we seem to be going, backwards when it comes to making sure that our Zimbabwean people are accommodated. They have a place to stay. It is our right, by the way, to have a right to shelter. And I wonder what kind of a rural district council it is that would destroy people's houses and leave them in the open. No matter what the case and their grievance is, we should have, at least they should have found them alternative accommodation before destroying their houses. Ngazalwa ngomnyaka ka-1963 kuyona le indawo. Endlini lapha ngazalwa ngile moto khona, but lenye eyadizwa okokuqala. Ngizalwa ngubaba esebenza khona pha isabizwa kuthiwa yi-Bulawayo District Council. So ngase ngikhulela ke khonapho. Ngase ngifunda grade 1 esikole senesisemguzeli sibonayo lapha ngo-1969. Then secondary education yami ngase ngiyenzela nje koBulawayo phakathi city center lapha. But then ngabuya njalo ngazosebenza eMguza as from 1987 ngingena as a contract worker. Then ngo-1988 ngase ngena ke ku-permanent. So impilo yenu yonke belikhona? Impilo yami yonke bengikhona lapha. Indawo leyi ngathi yayindawo yama-workers eMguza RDC during that time. Then basebe ba-retrench. Kwasokusala ke lapha kungela abantu. By then mina ngilokhu ngisasebenza eMguza. Then abanye bami lapha basebebuya lapha bezoyenza ama-rentals. Then nabe sensebenzela ku-Follow Jason Moyo by that time as from 1991. Ngihamba ngase ngicela ukuba ngihambe ngiyosebenzela e-ofisini laphana. Ngaze ngaretire ngikhona ngale. Ngihlala futhi ku-backyard yeMguza RDC khona phana osokuyiklinika manje. Ngingusiphatha amakhiye nalana ndawo. Kwaze kwaba ngo-2001. Then ngo-2003 ngase ngiretire due to illness ngoba ngase ngasizwa kahle vele. Umsebenzi engangiwenza wasongazani sungikhulela ngoba angisarealizanga ukubana ngisebenza 24 hours per day. Ngoba during day ngangisebenza as a messenger bota khona phana around town. During night ngangisala futhi ngiyi-security. So ngaze ngicina vele ngidino. Le mkhuhlane le vele yagcina sengazani singikhulela. Ngase ngiretire. Ngase ngicela ke lami ukubana ngibe yi-rental yakhona apha kuleyo ndawo. Ngase ngiqala ke ukubhadala ama-rates ngikuyona leyi indawo. So ama-rates wabhadala? Sasiwabhadala eMguza RDC silama-cards angikhona. But ama-cards angikhona bathi hayi akusasebenzi lokho ngoba kubhale ukuthi certificate of occupancy. So in that way akuniki lolo balungelo lokubana ngingaba involved kumGuza ngibhadala. So olixotshayo lapha lapha osixotshayo iziphathamandla zendawo le yaseMguza. So yi-Umguza Rural District Council? Yi-Umguza Rural District Council. Bathi inkinga? Really inkinga ukubana you never know ukubana inkinga iyabe ingaphi. Thina we thought maybe njengoba sokunje lathi bazasi-relocate accordingly njengoba sibapheka kwaba ngama-stands. Unknowingly ukubana bona engxenye sebephika vele sibe labangane babo kumbe sibe labanye abantu asebathenga
bathembise lawo ma-stands. Ngoba nxa ngisithi ngiyezwa ukubana abantu laba baqala nini iproject yabo le, kukhanya ngathi nangathi ngiphuma eMguza, abantu labana vele iproject yabo vele sebeyiqalisile. I-cooperative yabo, i-housing cooperative yabo sebeyiqalisile. Okwatshengisayo ukubana during thina sesibhadala imali labana already labo basebengabantu abanjani ababhadalayo ku-housing project yabo. Thina singazi ukuphathisa sesibona nje kanzani bapheka kanzani balungisa vele samangala sababuza nje social welfare ukubana athi social services ukubana khathi pho thina lapha asuze sigijime yini njengoba siqanisa konje, but no khathi nalikhalelana anje ubona abantu laba bangangale vele bapheka bengangale, lina nje uyabona lisendlini sokuthi njengokupromisa kwethu ukubana in near future kuzaba ngama-students la lina liza relocate khona. Mbana wangeke ukubhadala ama-rents sokunjalo, sasibhadala vele sikwazi ukuthi hayi in near future lathi sizaba relocated. So ama-rent lawo uyabhadala kubani? Bese wabhadala eMguza Rural District Council 4 and Jason Moyo. So bathe bebuya bezodiliza lapha bathi asindaba yamanje le bathe bebona sokunjalo abantu labana babe sebebuya manje labana ababebhadala labo ngemva kwethu, sabona sebebuya kuphela into engazani yasicunula kancane. Sabona sebebuya manje sokuthi akuchede kancane lapha ngifuna ukukha ipack yami. Kanti wena awumboni ukuthi mina ngikhona la, uyabuza ukukha ipack yami kanti social service kanti unjani ethi hayi kuyalungiswa. Ndiyakubona. But sahle sakubona ukuthi thina sesinjani sesisondozelwa eceleni. like lathola yini abameli abangalimela ukuthi lizama ukuthi liye court? Abameli sibatholile abanjengabala abameli ama-human rights. Kwathi sokuqaliswa ukudilizwa lapha abama-human rights labana babuya basimela sibili kakuhle futhi ngoba benelisa ukubana bestophe i-demolition ya baze bayifikisana lase-high court. Safika sawina i-case ngoba iMguza futhi esisithi khona ngoba ekuqaleni yathi lingasisala ukuthatha izimali zethu, ithi no lina hambani ekhaya. Thina kanti njani lathi phela besifuna ukubana sibe kuyona leyana ndawo. Lathi no lina vele aliqualify njengoba ubona vele onjata abanjengathi so vele lo muntu ekuthi akuqualify uphusa uvume. Kodwa nxasulele ebusuku lapha ntayi noma kodwa kulanto njalo. Kade abaqualify ngabanjani? Ababebuya sibila uma officers abalenyembe, ndini takati ngapano, kunjani njani. Kodwa no zwana office. Cethi khona ubuyele officeini yakho khona ngani uyezama ukuthi ubone umuntu bani umsebenzi ema-officeini yahamba. Lo asomsebenzi wakho lo. Lapha wena wawukhipha imali, lami ngangikhipha imali. So thina lapha sarojo iMguza sonke phela. Uyabona, let's fight against this corrupt Umguza. But umuntu wena wayebuya ezothini, ezosilwisa. Engalwisi mina ngethi. Lalona wayebuya lapha, lalona ubuya lapha vele phunguba. As from 2013, salisabona lapho dayi akubotshi jambo la. Bafowethu bopana amajambo. Asibesibo pamajambo. Loba nxa sibalanda vele ama-political leaders vele hayi indaba le le yahlupha. Kanti indaba ningahambi kini, indaba ningahambi ekhaya. Njani futhi. Kanti manje singaqonda kubani. Babengafani bonke. Abanye besithi no. Kanti indaba right njengoba nina vele ngenzani njani silidingele loba idona yabona sifake i-division lapha loba i-jura hall eza divide between abantu abangangale lalaba abangapha. Lidingelwe idona irenovate izindlu lezi up to standard. Lihlalelene lapha. Umuntu ezame sibili umuntu enkosi kodwa bemtshayelele phansi. Tsheta wena abantu bancingana abantu laba abahambi. Yabona. So lezi suku ezingaki lihlala lapha selidilize lezi izindlu zidilize nini? Last week was Tuesday. Last week Tuesday. So zidilizwa yi-high court? No. Zasizidilizwa i-summons
from magistrate court. So our query was, so njoba vele i-High Court ruled ubana no demolitions. So nxa ukuthi sokurula i-magistrate court kusemthethweni yini weZimbabwe ubana i-magistrate court irule over i-ruling i-High Court. We thought maybe abantu labana bayabuyela e-High Court benza appeal kumbeni behambe kumbeni e-Supreme Court, but they did not. Bahamba ku-magistrate court bayithatha i-order kuthiwa khona icala lethu lathethwa out of our presence. Azange sibe kwathi sule samonzi enjalo ukuthi kufuze sihambe e-court ngabe sahamba sayizimela, but sizothi khona hayi ruling sayenziwa then selachayo. So sazama ukuthi sikulandelele sibuyele e-High Court ukuthi how come kuthiwa incwadi yethu le ayisasebenzi kuhamba kanjani. But hayi no, incwadi le vele isemthethweni iyasebenza. Kanti wona abantu labanye sibebuya vele bebuya sebezodiza ngoba time and again babebuya vele zifike zipake lapha ama-front end loaders, ama-trucks, amani vele sithi no guys manini kancane. So bekulokhu kusiba njalo phansi phezulu. La i-camp yethu eyamapolisa la ibisidefend all along. Isidefenda vele hayi abantu laba balencwadi zabo from High Court, linezinye incwadi lezi from a lower court. Indaba ningahambi lenze i-appeal yeni ingaphi e-High Court ngikhona ngale bebayalele ukubana bengene. Sometimes babebuya la amapolisa zama ukuthi la Umguza sikhulumisana kukhanya indaba yankhona isiba mzima ngoba bayifika bekhuluma ngezinye indlela emapoliseni, then amapholisa lana ebuya nxa sibuya sifike siproduce lathi awethu amaphepha lana e-High Court. Amapholisa bebonda but abantu laba inahamba nilelungisisa izindaba zenu then lizabuya kithi sizolikhapha selizoyivicta abantu laba. Kwahlala nje kunjalo, but as for now angazi ukuthi kuhamba njani. Sibebona ukuthi khona abantu laba bengazani batsarantsana. It was on Monday after ukusiseva ngelokhuzana ka-message of court i-summons 7 days notice. Basibebuya lapha mira madoda amaphosa lawo nti indaba le yasinda sithi no abanye bena ngenani e-truck sekukhuluma lo member in charge bengisoprintende la no ehamba ngikhona ngale sithi no indaba yeni le yangizani yahlupha guys. Into singayenza thina ubana kube easy uyanini kusasa sihambe ne-court. We didn't know which court but baphungutshwe njalo. Na on Monday zangihambe, then on Tuesday ngahlanda no yekela ngicele emsebenzini ngihambe la me-court. Ngiyazikhulumela lami ngwami umlomo vele ngikhangelane laye magistrate kumbeni whoever ngijudge. Fika ngikhona ngale camp around 8 o'clock. Ngoba nje umuntu phela e-court jikani baji tie yabona polish sicathulo sifika ngikhona ngale hlani khona phota hlani khona pho sihlala nje. Into eyenzakalayo kwabuya beMguza labo bafika bangeniswa phakathi bakhuluma so baphuma bahamba. Next wathiwa khona ngena nini lani sizwe your side. Singena nje emnyango krabazi probasungo yini mnoziwe izozo probasungo krabazi ngahamba labanye okukhulu nje over 70 years, maybe I can say ama 80 years labo gogo sihlazwa phansi lapha. Omunye officer uthi no idonsana ibench vele labantu bathi ugogo abanye izalo kazihlale phansi sithatha ibhenji lana mbembanika naye mina soze about 6 or so nasoze ngihlale phansi ogogo labana bemile. Then umnye uthi lo isitulo senisana singasebenza thatha uhlale sihlale yeah manje tinoda ukuthi to fura docket munhu ngataure zvake kutoti zvakafamba sei mimi mwatova vasungwa panapa unoziva izvozvo hayi siwazi kuti tiri vasungwa ngoba icala tasilazi awa sisithatha statement omunye basi statement sayina lapho yala khona la uyala ukuthi vele hayi lokho angizwani lakho suddenly khonapho sesiqedile sebebuyela beMguza futhi sakwazi okwenzakalayo la
bephuma lapho bechaya phansi behamba ngezimoto. So sibona sokhukha imbhobho tiki bhatani vele sebephuma amapolisi. Kodwa sohamba ikhoti nalesa asikota vele ngamapolisa ayi-15 uthi ukuhamba njani. Baqalisa gogo uthi abantu laba phela bayanga Reigate uthi inxisi besiyedilisa. Kambe gogo laba ngabe qinisile. Enxanye baqinisile. Sebechinga ogogo manje laba sosebenza vele i-women mathimani. Bechema daya. Omnye gogo ekhona mthi unani amarenzi amendle. Abantu abamanthe ngamarenzi basanda kungithumezela. Bayadizela phakathi abantu laba know them. Ukwenza kwabo vele ngikuthembi vele. Ungaphi vele umkhulu walapha vele sikhulume la thina vele izalukazi sezichinga. Omunye ubaba esithi ngilwana wapho ngosiqhwebela ngiyathi ngilwa bemlando baba lo. Sifuna ukukhipha izinto zethu. Silama documents ethu into eziqhathekile imali zethu. Ndandi sivalele lapha seli-release amapolisa labantu bemguzubana bedilisa. Nalapha ngilama-1000 nje akambe. Bephuma. Ngabona ugogo begijima izikhethi zifunga upapa size. No, nxa uthi bayidilisa asoze ngigijima. It's now round 2. Indlala sitshayela. Sikhwama sami lo ngamaselfu ngamakhwenzi phela nje umuntu vele wekhoti ozingxenza zakade yabona. Ngahlanga ngiqonda lapho engangikwazi khona emagrosa okula emsika wama-orange khona amabhana afanga ngidlela ngona ngani. Ngathi ngifike eTareni ngabona begijima ngapha bemisa izimoto. Kusemokunye uyiHonda Fit. Qala phakathi lento abatsha $2 uzofika la. Umuntu wangikhona was going to Nkaya. No, angisoze ngigijima. Tshela ngigijima ngifaka ibhaji so akwenzi. Ngisezidlela amabhanana, ngisezidlela ama-orange angihlala. Laba befika la, umama sebekhangela phela. Kathi ubabunga, kathi ubanunga. Asimtshe khona ngale emuva. Ubanunga labanye babesebezwile basebebuya kanti manje ubani uzibanunga ama-friends vele ama-relatives. Bethi abanye bonke basebebuyile but yena akakabo. Yekela ngiqane ngazani ngidlalisa umoya ngazani ngiyazixoxa vele lokho ngitshaya ama-jokes labantu bemabhananeni ngikhona ngani umama bathengisayo emsikeni. Let it happen. They after 2 hours or so, no, saying relieved that is I can now go. Mbemboya la. Ngathi nisendleni behlana le truck eMguza. Ngabe ngiyimisa. No, sendini onithwale bro wami abantu vele abake basifunza bonke. Ebengithwala umfana lo ezongichiya la. Ngithe ngifika ngafica kule really business. Ebhizi. Nami ngafika la ngajoyina abantu. Ubana vele umsebenzi uye phambili. Ngifika ngithutsha lapha ngibona imoto ziqongile soyimpahla. Yayimisa imoto leya. Ngithi kanti comrade. Impahla ziya ngaphi lezi? Uthano sifuna ukuthi sezichiya le loba ku Harare road sizabona sazichiya na wathi fu ithi hayi mina ama-assigned ubana ngizithwale ngiyazichiya khona ngalawo. Yebona ngifika lapha vele ama-textbooks ami ama-DVD ezinye impahla zami ezithile sezihambile. Okunye okufayo ngokufileyo vele I knew ubana uma besenza ama-duties la vele bayenza njani. No beqedisa. Esifuna vele impahla zethu zonke ezikhona zifile. So angazi ukubana uhulumende na uthatha njani indaba enje. Nxa umuntu engena lapha ngakho. Mana ngitenzwe so. Babekhona abanye bethu abakwazi ukuthi no yekela mbuyele lapha engikwazi khona. Bahamba. But thina esiseleyo la nowhere to go. Ukuthi umuntu nqamthe ukuthi akulapha engakhona. Cannot believe that. Especially you young people.
yabona. But an old man ngamthithi akhulu mina kulapha engakho uyaku-understand. But says yakho sokuthi ahlanya namdala. Ngasitshwe lapho ngaya khona vele kanti indawo ungenzanga so olalungu kanti indawo ungenzanga so olalungu, but we were working for this council tirelessly. Sicabanga ukubana i-council yethu kusasa izosigcina. Ama-duties e-council ngangikwazi ubona igcina kuhle abantu abakuleyo ndawo, yakhele izikolo, clean water, lezinye roads, lezinye izinto ezithile. Yabona, I didn't know ukubana kungaba i-council efana la yena leyo uthi vele ezasiphatha kanje. Yabona, ikakhulu lina ontanga yini engilisolayo. Ukuze kufike kulesi stage, it is because we worked tirelessly. Lina kodwa lisakuboni khonokho. Sesithi nina yini elisebenza ngcono. Yabo, selitshintsha imithetho vele yenza isiba suitable lina kuphela. Selikhohlwa ubana kulabanye all the people. Yabo, bangasayenelisiyo i-situation enje efana la yena le. So besicela ukubana ngabe i-council le iyasiconsider njengabantu bayo. Kade sisebenzelana kakahle. Nxa kuthathe singasebenzelani kakahle at least, but mina ngokukhuluma kwami as it is lawe uyakubona ukuthi umuntu bekuthi babesebenzelana kuhle. So what is it now? Khona mbaphendlela. Namhlanje ngigodole kakhulu. Amazolo ade ngiwela okubuhlungu. Angaze nga-experience impilo enje since I was born. I thought maybe I'm going to be considered as a person or as a human, but I'm not considered. I don't know why. Ubana nganya kwazi ukuthi ngawonani benza xolisa, but angikwazi. So planeli layo Ngabasizwele siyacela siyabaxolisa njalo lapho esaphambanisa khona. Akube lokukhulumisana okungcono kulalokho. ngakhulela lapha ngafunda lapha eMguza futhi esikole primary Umguza. Kulokhulu wayesebenza la. So ngangihlala kumama umdala la. Ngangena isikolo lapha ngaqeda lapha nga-stand 3 ngasense airport ngafunda stand 4 ngasense khona lapho. Ngathi sengikhulile anzange ngisebenze lapha. Ngasebenza ngaphandle la ku Lead Hotel, la ku Southern Sun Hotel. Ngagcina lapha ngisiya emaplazini siyasebenza emaplazini. So kwaza ukuthi ngesikhathi ku 2001 kusiya ku 2 kwase kuthiwa indawo leyi sinjani isidilikile engasela abantu ababesebenza izindlu lezi sokuliganga. So base berentisa lapha ukuthi khona kube labantu ngoba kwase kusonakala abantu abanye babepentsheni labanye amasela nje ayesizithathela lokho akufuna sokuliganga lapho ngasela abantu sokusela babesebenza ema-ofisini. So lami ngaba ngomunye vele ngisazi indawo leyo ukuthi indawo right ikho ngaseyimbuya ke sesizehlala kule ndawo. So sasitshelwa ke ukuthi hayi singahlala after kufike 6 years ubhadala la usuqualifyile ukuthi khona indawo le indlina leyo yakukhona isingeyakho. Yiko esahlala ngakho sayithanda ke indawo nje vele siyazi. Kodwa ke kwazafika isikhathi sokuthi 6 years lezana noma zafika azange siphinde futhi sikuthole lokho sasokuvumelene siqale sikungena la
ngoba sasikhutshiswa ama-deposit whatever ukuthi ungabulala ulutho mangawuzasuka ba-check ukuthi lokhu kubulele like ama-window or whatever kuyabe konakele. But akuzange kwenzakale kwadlula-ke isikhathi sonke leso kungasekho. So lalisayinile i-agreement labantu labo ukuthi bona babebhala khona ngale ma-ofisini njengomuntu uyazi ukuthi nxa wena udinga indawo ukuthi uhlale akuningi lokhu ngaza kutshona ukulandela elibona babekhuluma. Lokho-ke babekhuluma noma siyenza imihlangano lapha sibiza social owayekhona lapho ngaleso sikhathi uSibanda. Kakhulu ngesikhathi sokuphekwa iganga leli elalingapha leli aliganga lingalali ukuthi ungamasimu lama-ground ebhora kwaphekwa ngale kwagcina sokuphekwa sasesimbiza sithi sikhulumisana la etsho njengoba bekhulumile ukuthi hayi le indawo ngeyenu libuze lidingane lina lilezi ndlu zenu kuzalungiswa lokho kuzaba right konke lina vele indawo ngeyenu. But kayisuke-ke manje wagcine sebamba indawo lo wabuya wangena nguye yabona wagcine sedilizisa zonke lezi zinto abantu asifanani. But isikhathi sonke lesilala ibhadala kakhulu from 2001 to sibhadala baza simisa-ke after sokuqalisa ukuthi bona sebesicotshile sebesitshela ukuthi sihambe lathi sayafaka indaba leyo kuma-human right yahle yayi-high court. From there sihambe e-high court azange size sitshelwe futhi ukuthi izathethwa nini kumbe izathini andiyabona. So labo basebeyisuka-ke sebeyisa ngaku-Magistrates Court onguyophansi lo ukuthi bona beme labo ukuthi besixotshe. Sabuyela-ke futhi e-high court ukuthi siyedingisisa kuhle ukuthi kade sokuhamba njani. Sathola elinye iphepha futhi elalokho sithi yena leyani indaba yokuthi bengadiliza abantu bekhona lokho kunjalo la kade basinike elinye iphepha lesibili. Kodwa yiyo eyokuqala babesinike yona ukuthi bazasusa ngaleli langa. So lenye laba besibali susa ngo-2013 le ebabesithi bazasusa ngo-2013. Then indaba yaye high court basinika leli. So lapha babesithi lingasuswa lapha. No demonstration kulabantu ungadilizwa. Sazabuyela ngemva lapha ngo-2015 December sebesinika futhi sebebuyile futhi bazasinika lokuthi basisusa. So lapha babesithi khona i-demolition le is in breach of section 74 of the Constitution of Zimbabwe. Ukuthi babengamelanga belidilize lezi. Yes. Xa kule court i-order le high court balidilizela yikho kumangalisa abantu lathi kusimangaliselana enxa kuzalimangalisa ukuthi kanti njengoba indaba yayise-high court izithi kuyenze ukuthi lapha yini yehle kuye phansi lapha abayisebenza kuma-Justice Court lo kumbe bona bafanele baye-high court. So lina kathesa likatholi umuntu olichazelayo ukuthi uhambe njani. Kuyahlupha umuntu angakuchasisela but engakwenzeli kumbe mhlawumbe ekuchasisele but kungayisikho yikho sasesithe ngemva kokubuya kwabo ukugcina lokho indaba le kayibuyele futhi iyecubungulwa ngale but bona basefika besivalela sesithi sesilecala ngoba the first day babehlulekile ukudilisa then it was the second day singakwazi ukuthi bona base bebuye land the second day. So le basebenzisa i-order ka-2015 ayisiyo kathesa. But lina lihambe court lapha ngo-2014 lapha bathi khona abangeke belixotshe khona. So vele seliplaneni umuntu mntwana. Akulanto esiplanayo ngoba asila ndawo thina singasuka siye kuyo njengoba ubona ukuthi sihlale lapha iminyaka eminingi njalo silama-promises wona lawo ukuthi vele indawo le izaba ngethu
njalo kuzange kwenzakala ngesikhathi ababekhulume ngaso. Okunye okungani kuyahlupha ukuthi abantu ababenza lokho abanye bangona sebafa, abanye abasekho lemsebenzini. But laba ababuyayo manje yibo bafika batshintshe izinto sebefuna ngendlela yabo abasebefune ngayo. So kulabantu abayi-36 lapha abadilizele izindlu zabo. Lapha babe sase-36, but it was including lama workers khona lapho. Ama workers lona aphuma kuqala futhi. So abanye akabasekho lapha, abanye sebabhubha, abanye whatever kwenzakala nto. Asingeza besiphinde sikhona. So abadilizele izindlu ke yathe silibanga le 18. Elina Sibanda. Ngihlale lapha ngathi okokuqala ngaqala ngihlala ngilabazali. Ngisese ngumntwana. Ngaphuma ngahlala kwenye indawo sengirenta. Kuthe ngo2002 kwasokumenyezela ukuba nalindawo leyi singani siloku dilizeka kwamasela sekuphume ama workers ayela. Yafakwe ephepheni. Ithe iphume ephepheni bathi bafuna ama renters. Sabuya ke sa eofisini ye Rural Council. Ngafika ngakhulumisana labo mina. Ukuthi hayi mina indawo yokurenta ngiyayifuna. Basebenzela ukuthi indawo nxa uyifuna uyabhadala ideposit. Khonapho zinqa ngibhadala basitshela ukuthi izindlu lezi lingaziphatha kuhle ngokuya kwesikhathi liya benefita khona phana ngoba kuyabe kungasela abanye abantu abazabe babuye ngoba akusela abantu. Sabhadala lathi silesibindi sokubana nxa uzazuza lawo lapho uzakhulisela khona abantwana at least kuba ngcono. Sahlala but ngokuya kwesikhathi sokusiya khona kuma 2013 njani sesibona amaphepha lana ngasoze sinika ama notice ukuthi phuma nini. Ngathi kuqala khona in fact bakwathi sokulomsindo kwabizwa bahamba bahlala idale ngale ababekhethiwe ukuthi bahambe bekhulumisana labo. Bafika babakhulela laba babehambile bakhulela Umguza. Kwasebe sithi bona beMguza sicela lime ukubhadala mbijana. Siqale silungise indaba leyi kulokuthi libe libhadala singakabona ukuthi sizayenza njani. Yikukuma kwethu kubhadala. Mina ngisima ngangilele mbhadalile nje ukuthi izolo mbhadala izolo bona bezovala indlu njenganamuhla. Ngivela bhadala. Ngazibuza ukuthi khathi indlu mvalelwa njani mina mbhadala. Sakuthatha ukuthi nje ukubana thina sasibizwe njengama renters engxenye basithatha lula sokukhona abasiloko zile khona. Sahlala sinjalo siloko sihlukuluzwa. Kuthe sokungena izitendi lezi esemaceleni kwethu la. Sabuza ukuthi lapha sibona kuyanyikinyeka kutshengiswa kuyaphekwa kuyenziwa yonke into. Kati phothi nesiphakathi lapha siyenziwa njani sithiwani. Kwasokusithi abakhulu bangikhona abanye esasibabuza. Omunye wakhuluma sisehholi kulomhlangano. Wathi ungadingi indlu engaphandle wena uhlezi phakathi. Lina bhadela nini izindlu zeni zenezi lihlale kizo lingadingi leziyana ngoba zeneze likizo izwe limele zibe ngezenu. Sakuthatha kunjalo ukuthi izindlu ukuthi zizaba ngezethu. But ngokukhuluma kwabo ababe kukhulumile abaqala labo besingenisa akusiye lo osesilimaza. Lo sesixotsha ngowathola imisebenzi yonke iveli ifiliwe yena wafika wangena nje ukuthi imisebenzi kulama shift ukuthi liyatshintshana uliminyaka mwahlala iminyaka emibili kumbe emithathu utshintsho kungena omunye. Lo uthe sebuya mina nginje kangimazi lokuba mazi. Ngikhuluma nsizwe isibongo ukuthi akulo umoya angathutsha khona apha ngimazi. Kazanga wabuya even abantu nokuthi ezokhulumisana lathi ukuthi nje okubona lina libe lingabantwana becouncil lihlezi libhadala lingaphansi kwecouncil. Mina besempulana lokhu la lokhu kumbe besempulana ukuthi njwana ngapha sesikhulisa idorobho lina ngizaliyenza so. Kazanga wabuya. Thina sasibuzela ukuthi nxa ukuthi lathi siyavunyelwa sasizaba sifaka lathi 5 cents kube lathi sazuza something singasabaleli kulokhu abasebesitshaye khona ukuthi sasibhadalela laba. Hlale kwelina ngiyatuhlezi kuthutsha umuntu ngemoto ebuye sima njwana limile. Ethi mama ngilandi stand sami seneso. Siphi seneso hlezi kiso indawo yami ngayithenga. Hawu. Uthenga mina lami nhlezi lapha. Yikho ngani kuyasihlukumeza.
kakhulu ngoba ingendlela okwakuyenziwe ngakhona akusahanjiswanga ngabantu bekhansili ngendlela eyiyo. Njalo kubuhlungu ngoba abantu ababesazi udaba lwethu iningi yabo sidlulile emhlabeni. Abanye badlula basitshela bazange basifihlela. Okubana ngendlela eselizabanja ngayo lizasala lingikhumbula la nxa sengihambile. Alisoze libe sakuzuza lokho elalikuthengisiwe khanya sokulesitsotsi esiyenziwa phezulu khona ngale ofisini. La kanye isitsotsi siphumile. Kuzofika lamhlanje bezodiliza bafikile ngalakuqala sathi kulo babebuya layo uBindebele sicela amaphepha akho akuniki go ahead ukuthi buzodiliza la uNdebele wayengala maphepha straight. Babuya futhi the following day Ndebele sicela amaphepha akuniki go ahead njwana wena uthi uzodiliza sifuna iphepha obuya lalo namhlanje libhaliwe ukuthi sesizodiliza kalawo. Yiko kucina sebethatha abantu abadala laba behamba labo ngale lido befike lido bebavalela bethi sebebotshiwe sebeyizibotshwa bebahlalisa phansi bebahlukumeza ngalaba besala behlezi ngale bona bayaphuma babuya lapha bebuya bechayelela ngama truck bebulala izimpahla sibotshakalelwe kakhulu athesa abanye ama-tennis abantwana izicathulo asiziboni ngoba kwasokugcwele ibhuzeni abantu ukuthi kwadojwa ngabantu kwadojwa ngobani okunya imbiza belahle ezinye asizazi lokuthi zaya ngaphi kwasokugcwele abantu sebezobona ukuthi kanti kuyenzakalani lapha. Kungasaqedakali behudulela phandle bebulala izinto zikwatuka amakhiye mina lapha engamfake khona impahla bakwatula ikhiye bayiqamula nansiyanile ngile bayiqamula bafaka insimbi bayiqamula yaqamuka ona ngisithi manini ngidingeke right amakhiye ngikhwinile bathi asikusebenzi lokho bafaka amakhiye baqamula kanti kwakuqala futhi lakho babeqamulile futhi. So kubuhlungu kakhulu ngoba even abantwana abasesikolo kubuhlungu kakhulu abantwana kabasakwanisi khona ukuthi bayenzeni. Sezizinto khonapho abanye sigcina izintandane ezingalamuntu silentandane esasizichiyelwe khonapho ezihawulayo loba behamba esikolo bavuka khonapho egcekeni njwana libona kunje silala labo khonapho egcekeni. So sibe sicela bakithi ukuthi aluba kulo sizo kuhulumende asizwele ngaze nezintandane lezalukazi zenezilamaxhegu ahawulayo esegangene nje singabantwana beZimbabwe angazi ukuthi aluka kumbe sikwelinye ilizwe kade singaphathwa njani. Ikakhulu ikhansili isibambe kabi ngendlela esasivumelane ngayo njalo la ngendlela ebuyibanjwa ngumoyo kazange wabakwazi ukubana thina singabantwana bekhansili wasithatha nje njengesiphephele ezivela kwelinye ilizwe kanti thina singabantwana bakwena le ndawo. Siyamxolisa kakhulu nxa samphambanisa umoyo yena kwakumele abuye ezokhulumisana lathi asitshele ukuthi mina kathesi sengithatha lelo nyathelo kathesi sengisenza lokho kube kathesi yena ubuye sithi ngabatshela ukuthi kumbe badala nini kumbe yenza nini so bayehluleka. Aluba kuyakhulumeka phela abantwana abanye banenge abanye balala khona apha emagudugudwini but abanye bayayisaba khona ukuthi bazahamba babona ngani thina bangasuka lapha esihlezi khona bazithola sesingasekho silala labo khona. Ngikhuluma kanje lakho okunye okuncane okungifana kuyagula izolo kube kuthwele nzima bayagula abantwana kakulanto emnandi. So licabanga ukuthi kuzaphetha ngani? Asilawo amaplan ukuthi singathi kuzaphetha ngani kodwa sibe sesikucela kubana sizuza uncedo lathi ukuthi singancediswa njani ngoba bona la basitshela ukuthi indawo ngoyabo bayenza eyabo intando nxa besebefuna ukudiliza bayadiliza akula muntu ongaba control. Umnyaka wamazalwa ngo-47. Lazo 1947. Okay. Lina gogo lifike nini lapha? Ngo-1967. Lifika lapha. Wasebenza umngami iminyaka engu-40 la basebemkhipha ukuthi sekhulile. Sahlala ke khona sithi kumbe bazasinika okunye umbo sathi kutshuthi ngezindlela njengoba bengamniki imali bengamnikini kutshuthi bathi sihlale khona phana indawo yethu ukuthi sihlale khona. Ngoba bazama bamnika even isenti evenini ngisacabanga ukuthi akula muntu ongasukuma engalaza ngimali ukuthi sebemnikile indlweni nane sifanele sihlale sahlala ke iminyaka yonke le sikhona phana. Mina ngikwazi ukuthi ufikeni ngoba wahambe sahambe ema-ofisini wehluleka umuntu omdala waze wazihlalela phansi wathi ngizabona ngakho wahlala lokhona kuyahawulisa ukuthi kakho endlebeni ngezwa walinyaza imtshina khona apha wayesebenza i-vibrate leyo
kasezwe endlebeni uvele even nomkhuluma la ukuthi nje kakho wathi uye eklinika ubengakwazi ukuthi kulabantu ababuya. Wayesebenza eMguza? Wayesebenza eMguza. Usebenze 40 years la. Wasephuma ke. Ngibo futhi ngathi umoya nalo wamkhipha. Kuthutwa yena wayesembona ukuthi njengoba nasezwe endlebeni akusela ncedo kuno. Waphuma ke. Wathi kumbe bazamnika imali yokuthi ayedinga indawo la ayakhe. Normal. Kuze kube la khathesi abakamniki imali. Ngikhiphe ngo-2007. Yena ngena ngo-67 mhla ka-21 June. So nalendele lapha kuko? Mina ndihlala khona. Lakhulisela abantwana la? Khona bonke. So ukudilizela indlu lokhu kuliphambanisa ngani? Mina kumphambanise kakhulu njengoba ubona vele. Umntwana engihlalela mina. Ngimthatha njengomntana wami bonke. Bona ababhubhayo babe abangani bakhe bedlala bonke nxa ngimbona so ngithi nguye ukholetho wasala engasala la. Kungizwisa ubuhlungu. Nami kungizwisa ubuhlungu ukuthi sihawule kangaka emhlabeni kade sahlala lapha eRoad. Ndebele sithi kwenziweni? Thina sifuna izindlu. Uthi siphiwe izindlu. Sihlale labantwana labazukulu. Ngoba sesilabazukulu. Nokhona kuyazwisa ubuhlungu nanxa ukhangele so abantwana ubuya ayezwa la uyithelela usizi. Uthi akhangela ukuthi ukhulu wabo kasela ncedo ngoba vele lendlebeni ngasezwe bamlimaza futhi ubona eRoad khona futhi bemnike even isenti kumbe lokuthi becanga ukuthi umuntu abakucabanga khona ukuthi umuntu. Ubuya kwami lapha ngaqasa ngakhetha ama-2 rooms. Ngase mbona ukuthi labantwana. Ngcono ngikhetha indlu enkulu ngoba labantwana babafana bodwa bathathu. So ngasenza ukhetha 3 rooms. Bas wawufika lapha ukuthiwa uqalisa ukhethe indlu. Ungakhetha indlu ubusuhamba le number khona ngale ofisini. Ukuthi uyabatshengisa ukuthi ngizoze indlu inamba ethile. Ubusukhipha kuzeni $2,000. Ama-use 2,000 yes. I-deposit. So ngathi ngikubhadalela imali lana. Base besithi bona lingaphatha kuhle indawo le. Izindlu lezi sizaba ngezenu lingadamage izindlu. Sahlala sibili. Siyamangala nxa ngaso kusiyafika kulesi stage sesikisho ukuthi yona igovernment ithini ngalo mumo esesihlangana lawo. Thina siphakathi komhlaba wethu esithi ngowethu. Sesihleza ngani siziphepheli. Nxa siziphepheli ngabe uthwa phela bayasibonela indawo mbethi hambane emizweni lakini. Phothi nasikhala sikhona apha njengoku sihlezi khapha emajeno nalawo labantwana labazukulu. Ukuthi sizaqonda phe bayasilaplana. Nakithi konkosikazi lapha nganisuka khona. Kodwa kusela bani umuntu ongangemukela lesisikhathi. Lamandla siselawo ukuthi singakwanisa ukuthi mbe siyedinga imizi sithini. Ungangena emaplazini futhi uzafanana la khona. Esesihlangane lakho. Yibunzima esilawo. Sicela kumbe ngxe esikhathini mbe ihulumende ingangenela. Isibone licebo ukuthi senze njani. Ngoba sihleze emhlabathini kahulumende. Ibediliza lapha nala lahlekela simpahla singaka. Mina amakhadi amaningi ngwabona eklinika. Lama birth certificate abantu abami angawabona. Impahla zathi phopho kuphambe bejikijela yonke into vele. Bephethe imbhobho. Kwaungasipholisa imbhobho babela ongani kuthiwa mbe siyalwa sasingalila kodwa. Amapholisa ela. Ugcwele lama ranger. Besithwayela imqwayisi ukuthi wawusithi ungavoyisa mbe babeza kuchaya sikwazi.
bebamba impahla bejikijela phandle. Ikhabothi yami yaqamuka, into eziningi zifile vyasela mpahla. Ngempahla ngayithengayo mina. Isikade silesikhathi lami sensithi sengihlezi nje umuntu ehleze emzini wakhe. Ngingakwazi ukuthi uzafika isilinge esinjengalesi. Asila plan bese siphelele. Lokuthi siyaphetha ngani lokuthi siza kuma ngasiphi isimo asikwazi. Yikho sicela kuyihulumende ukuthi ingasibonela yini indawo yokuya lapho singacatshisa khona amakhala. Indlela Umguza esiphathe ngayo mina ingizwisa ubuhlungu kakhulu. Ngoba vele ngigugele khona. Lami indawo edorobheni ngikhupha imali yami bengilesifiso lami ukuthi abantu abami lami mbachiye benjani bele ndawo edorobheni. Kodwa ngilethemba lokuthi Umguza izasincedisa kodwa na ngesiphatho esiphathe ngayo kubuhlungu kakhulu. Ngibuye ngikhangele abantwana kulabantwana abancane umoya ongaka ukuthi emntwaneni uzwa njani umoya wakhona uchaya mina umuntu omdala ngingaka. Emntwaneni ongaka ke ubuzima bakhona bunganani. Konke lokho izinto okusinika ubuhlungu ukuthi kambe Umguza ize isiphathe kabuhlungu kangaka. Kathi-ke kwakunani ukuthi abantu bephakathi kube yiyo esitshelayo ukuthi hayi lapha senithengisa ole mali yakhe kakhuphe. Ngoba vele mina mphakathi thina sasesibona ngabantu sebegijima ukuthi istand sami. Mina omunye ngamxotsha lapha. Ngathi kade ubhodo udingani wathi ngikhangela istand sami. Ngathi hawu mina ngikhona apha lokuntshela usilokhu ubhoda phela mina ntulisela. So zonke zona izinto ziyasihlukuluza. Mina ngikhuluma mina ngokwami. ICouncil sasivumelene ukuthi istand bengisibhadalela bese kusele nje imali encane ukuthi ngiyiqede. Ngoba lezi zazingama 4,000 ezemalokichini zingama 2,000. Kodwa kuthe sokuphambili kwase kutshintsha. Lapho esaqabana khona yimi sisebenze ngasala labanye ngithi hayi besikhulumisana la Umguza. Kodwa yona kayifuni ukulalela ngoba indlela abenza ngayo hayi ayikho eqinisweni. So lina la likhipha imali yestand? Yeah. Baliniki imali yenu? Hayi. Baliniki istand? Istand abakaniki abafuni. Bathini? Mina umoyo ngathi ngikhuluma laye wathi qala uphume ngiza kunika ungaphuma. Ngathi kade kwehlulane ngiphakathi ngingaphuma awusanginiki kade kwehlulane ukuthi unike njengoba mvele emphakathi. Unginiki indawo yami ngezibonela. Wathi qala uphume lapho esehlulana khona. So phela lina njengomuntu oyayikhipha imali lithini wakho? Kubuhlungu. Ngoba empilweni esikiyo khathesi ukuthi wena nxa ungela mali akulanto ongayenza ngoba khathesi kukusebenza imali. Ukuthi ngiyedinga amagqwetha angayimela amaloya kufuna imali. Imali kangilayo. Yilo uhlupho olusuka lusihluphe thina ebantwini esingela mali esiphansi. Kodwa emuntwini ole mali uyakwazi ukuthi hayi le lawyer liza kuyangimela thina kasila lutho njengoba lisibona sibuthene so. Alibana ngasa sile mali silezi mali zethu sadinga ilawyer ngabe akuzange kube nje. Ngaba kuzange kwabanje. Kodwa ngokuthi asila mali yizwe wokusifikise sona esisigaba sesiyiso sona. Licabanga ukuthi kuzagcina ngani? Mina ngwami sengisithi sokusazi uNkulunkulu. Ngoba okwakhathesi ingqondo ziphelelwe sesiphoka ukuthi hayi kuza kwazi uNkulunkulu nguye osikhangeleyo.
There you have it, one of the very sad stories that are happening in our community. I know these are not the only people. There are so many people who are facing these problems, but I would appeal to authorities to say, at least respect people's human rights. You cannot destroy someone's home without actually giving them an alternative. Where do you expect them to get the money to start rebuilding, especially when we have economic? The same government is failing to even supply us with fuel. They're failing to import enough wheat to feed the nation. And when they're destroying someone's house, where do you expect that they're going to get the money when the government doesn't have money? So I would appeal to people out there who might be having food, who might be having accommodation, blankets, so that at least we can try and help these people. What is even more painful is that these people have kids who are sleeping out in the open and they're supposed to wake up in the morning and go back to school. When we visited this area, most of the kids that we talked to told us that they don't even have books because their books were destroyed when the Umguza Rural District Council came and just demolished their houses. This is quite a sad scenario in a Zimbabwe that we call independent, in a Zimbabwe that we call a second republic. Actually, this is worse than Robert Mugabe's Zimbabwe. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again tomorrow, have a good day.